إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatlik bugungi o'qirman qarindoshlar. Biz bugun yana darsimizni davomlashtiramiz. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan, o'qimoqchi bo'lgan darsimiz tashdid va sukunning mashqlari, ya'ni ko'nikma. Biz o'tgan soatlik darslarimizda sokinning mashqlarini olib bordik. Uning keyindan tashdid, ya'ni tashdidning mashqlarini olib bordik. Hamda shu bir kalimada tashdid va sokin aralashib kelgan shunday kalimalarni hajlab o'qishni mashq qilamiz. Bizningki Uyg'ur musulmonlari ko'ngan o'quv o'qitishlarida odatlangan shakl bo'yicha bir qancha mashqlarni, bir qancha kalimani men tanlab o'qib beraman. Birinchisi mim zavarma, buni o'tdik. Endi shaddi keldi, shaddini qatimiz. Tashdid keldi, qatimiz. Mim ra zabar mar. Mim ra zabar mar. Ra va pish ru marru marru. Mushu birinchi bo'ladi. Endi ra zabar, keyin yana ba tashdidlik keldi. Ra'ni ba'ga qatimiz. Ra ba zabar rob. Ba yazir bi robbi. Robbi. Mim dal pesh mud. Mim dal pesh mud. Dal ta zabar dat muddat. Muddat. Ha qaf push huq. Qaf ta zabar qat huqqat. Huqqat. Bu şekilde o'qisak bo'ladi. Men balla bilan birga ergishib o'qiymiz. Men o'qiyman, balla sizlar menga ergishib o'qiysizlar. Xa fa zavar xaf. Xa fa zavar xaf. Fa ta zavar fat. Fa ta zavar fat. Xaffat. 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 Yaxshi. Ta ba zabar tab. Ta zavar tab. Ba ta zabar bat. Ba ta zavar bat. Tabbat. 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 Ta zabar ta. Ta zavar ta. Ta zabar ta. Ta zavar ta. Kha lam zabar khal. Kha lam zavar khal. Takhal. Takhal. Lam ta zabar lat. Lam ta zavar lat. Takhallat. Takhallat. Qaf dal zabar qad. Qaf dal zavar qad. Dal mim zabar dam. Dal mim zavar dam. Qaddam. Qaddam. Ta pishtu. Tabshtu. Qaddamtu. 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 Qarindoshlar, mushu shaklda bo'ladi. Qolganda biz arabcha shakl bo'yicha, ya'ni fatha, damma, kasra degan usul bo'yicha o'qitamiz. Beshidigisi mim fatha, buni bilamiz. Mim fathalik keldi, ya'ni zabar, mim fatha. Undan keyin ro va yada shaddilik keldi. Demak, mimni roga qatimiz maydi. Shundaymi? Mimni roga qatimiz. Mim fatha ro shadda mar. Mar. Undan keyin roning yana mayada peshvarani ustida yana nima? Damma. Roning yana dammasi bor. Keyindan vav sukunlik keldi. Shundaymi? Ra damma vav sukun ru so'zaymiz. Ru marru 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 marru. Mush bo'yicha ma'lumot. Keyindikisi ra keldi. Ra fathalik, shundaymi? Ra zabarlik keldi. Keyinda yana ba shaddi keldi. Yana ba, yana kasralik keldi. Keyindan ya sukun keldi.
hammani qo'shib hamda ro fatha ba shadda rob ro fatha ba shadda rob ba kasra ya sukun bi ba kasra ya sukun bi robbi 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 mush bo'yicha ma'amiz. Undan keyingisi mim dommalik keldi. Shundaymi? Dal keyinda shaddalik keldi. Hamda mimni dalga qatimiz. Mim domma dal shadda mud. Mim domma dal shadda mud. Ishkaribni qattiq. Hamda dal yana mayda fatha. Undan ma taskun keldi. Sukun kasmi qanday qildik? 6 harfni yana qattiq. Dal fatha taskun dat. Dalni tagini qattiq. Dat. Dal fatha taskun dat. Muddat. Muddat. Başta yana bir kelimiz managa mim damma dal shadda. Mimni dalga bir qattiq. Undan keyin dalning tubisidan yana bir fatha va. Dalni yana taga, ma taskunlik keldimi? Taga yana bir qatimiz. Keyindan hammani boshdan bir deymiz. Muddat. Yani bir qatam mim damma dal shadda mud. Dal fatha taskun dat. Muddat. Yani bir qatam takrorlaymiz. Mim damma dal shadda mud. Dal fatha taskun dat. Muddat. 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 Keyindikse yana mushunga o'xshaydi. Ha damma qaf shadda huq. Ha damma qaf shadda huq. Qaf fatha taskun qat. Qaf fatha taskun qat. Huq qat. Huq qat. Huqqat. Keyindikse yana o'xshash xo keyindan ma fa shaddalik keldi. Xoni fathaga bir qatimiz. Fani taga yana bir qatimiz. Shundaymi? Chunki ma fa shaddalik keldi. Xoni faga bir qatim qo'shimiz. Fani yana ma fatha va fani tubsida yana bir zabar va. Shundaymi? Fani taga yana bir qatim qo'shimiz. Davsa kha fatha fa shadda khaf. Kha fatha fa shadda khaf. Fa fatha ta sukun fat. Khaffat. 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 Keyindikisi ta fatha ba shadda tab. Ba fatha taskun bat. Tabbat. 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 Ta fatha ta. Hamda tani ma keyin kirib qatamdiq mayda qatmaymiz. Shundami? Chunki xoda ya sukun yo'q, ya shadda yo'q. Shunga ta fatha ta bo'ldi. Hamda ma xoni keyindan mana ma shadda keldi, yana qatimiz endi. Xoni lamga qatimiz. Kha fatha lam shadda khol. Kha fatha lam shadda khol. Takhol. Lam fatha taskun lat. Takhallat. 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 Mush bo'yicha ma'nomiz hammasi mushunga o'xshash shaddilik, ya'ni tashdid va sokin bir kalimada aralashib kelgan. Mushuni aralashtirib qo'ymay, to'g'ri talaffuz qilishni, to'g'ri o'qishni o'rganamiz inshaalloh. Alloh osonlikni bersin. Unda bo'lsa men
tezroq bir qatim o'qiyman, undan keyindan bolalar menga kish o'qiydi, hammamiz birlikda mashq qilamiz. Boshdan tortib, bunda bo'lsa 5dan qaranglar, yana darsning 5dan. Mim damma ra shadda mar. Mim damma ra shadda mar. Ra damma waw sukun ru. Ra damma waw sukun ru. مروا 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 را فتحة با شد رب را فتحة با شد رب با كسرى يا سكون بي با كسرى يا سكون بي ربي ربي داوس آخره ميم ضم دال شد مد ميم ضم دال شد مد دال فتحة تسكون دت دال فتحة تسكون دت مدت 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 حا ضم قاف شد حق حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تسكون قط قاف فتحة تسكون قط حقت حقت خا فتحة فا شد خف فا فتحة تسكون فت خفت خفت تا فتحة با شد تب با فتحة تسكون بت تبت تبت تا فتحة خا فتحة لام شد خل تخل لام فتحة تسكون لت تخلت 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 yaxshi, unda bo'lsa biz farzandlarimiz bilan birlikda mashq qilamiz. Bugungi qarindoshlar biz bilan birlikda bizni bilan do'rab mashq qilinglar. Unda bo'lsa men o'qiyman, bolalar hammanglar sizlar jonliq o'qiymiz juma. Unda bo'lsa qaf fatha dal shadda qad قاف فتحة دال شد قد dal fatha mim sukun dam دال فتحة ميم سكون دم qaddam قدم ta dhammatu تا ضمته qaddamtu قدمت qaddamtu قدمت yaxshi. واو فتحة صاد شدة وص وفتحة صاد شد وس صاد ضمة با سكون صب صاد ضمة باسون صب والصب والصب حا كسرحي حاجة صحي والصبح 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 yaxshi. واو فتحة شين شدة وش وفتحة شين شد وش شين فتحة ميم سكون شم شين فتحة ميم سكون شم والشم والشمس سين كسراسي سين كسرسي والشمس والشمس yaxshi. واو فتحة شين شدة وش وفتحة شين شد وش شين فتحة فا سكون شف شين فتحة فاء سكون شف والشف والشف عين كسراعي عين كسرعي والشفعي والشفعي yaxshi, mashalloh. Bolalar ayt yaxshi, jalliq. Alloh rozi bo'lsin. Unda bo'lsa, bolalardan bir qancha o'ylarni o'qitib boqamiz. To'g'ri tushuna oldimi, to'g'ri o'qishni bildimi, yo'q? Shuni qaraymiz hamsa. Unda bo'lsa, Bilal sen o'qira, kaga yadni tortib. باكسر صاد
بس boshdan yana bir ha با كسر صاد شدة بس yaxshi mashallah ha صاد فتحة صاد بالصب صاد فتحة با سكون صبر بالصبر ha را كسر ري بالصبر yaxshi boshdan yana bir qatim o'qiramiz shuni ha endi duduqlamay bir qatim o'qib boqamda با كسر صاد شدة بس ha صاد فتحة با كسر با سكون با صد صب بالصبر ha را كسر ري ha بالصبر mashallah yaxshi birdan tugunib olding ha keyingisi واو فتحة صاد شدة وس صاد فتحة يا سكون صي والصي فا كسر في والصيف mashallah ha keyini واو فتحة لام شدة وال لام فتحة يا سكون لي واللي لام كسر لي والليل mashallah alloh razi bo'lsin bilalning harflarini chiqarishi nihoyatda chiroyli alloh ilmini ziyoda qilsin nihoyatda yaxshi harfni nihoyatda chiroyli to'g'ri o'qib berdim unda bo'lsa abdullah ha واو كيف؟ فتحة سكون ود واو فتحة شدة ود كسر يا سكون تي والتي نون كسر لي والتين mashallah ha keyinni ha واو فتحة زا شدة وز ha زا فتحة يا سكون زي والزي ha كاف تا ضمة وسكون تو والزيتون نون كسر لي والزيتون mashallah bo'ldi unda bo'lsa abdulloh alim nihoyatda yaxshi abdulloh nomad harflarni talaffuz qilishi nihoyatda yaxshi mashallah ha unda bo'lsa mustafa ha keyinni سين كسر جيم شدة شد يا كسر ي boshdan yana bir qatim deymiz ha boshdan سين كسر aldirmay ha سين كسر جيم شدة شد mashallah ha جيم كسر جي جيم كسر يا سكون جي ha سد جي ha لام كسرتين لين ha سجيل mashallah yaxshi bilal mustafa yaxshi yana bir qatim shuni yana bir qatim duduqlamay tez o'qib baqa qani ha ha سين كسر جيم شدة شد ha جيم كسر يا سكون جي سجي mashallah كسرتين لين ha سجيل sijilin سجيل sijilin سجيل mashallah mustafa yaxshi ha keyingi samsa سين كسر جيم شدة سج جيم كسر يا سكون جي سجي mashallah ضمتين نون ha سجيل mashallah yaxshi ha mustafa nihoyat yaxshi o'qib berding unda bo'lsa abdurahmon keyin o'qiy olamsa ha qani unda bo'lsa abdurahmonni o'qishni bir angla نون كون نون فا فتحة فا fa fatha kaf kaf shadda ha كاف كسر يا سكون كي ha فكي ayirib etmaysiz 5 tartib منفكي ha نون فتحنا ha منفكينا yaxshi fakki deb mana 5dagi mun deganni tushirib etsak to'g'ri bo'lmaydi shunga munsakki ashuna o'qiymiz yaxshi boshini yana bir qatim o'qira abdurahmon ha نون سكون من ha فا فتحة كاف شدت فك ha كاف كسر يا سكون كي ha منفكي hmm نون فتحنا ha منفكينا mashallah yaxshi mashallah ha abdurahmon yaxshi ha فا فتحة ألف سكون فا fa fatha إن alif sukun qani alif sukun فا فتحة ألف سكون فا alif sukun yo'q bu yerda to'xta bo'ldi abdurahmon ayt yaxshi 5 yaxshi qilib unda o'zi mayga diqqat qilinglar fa fatha fa shundaymi mana diqqat qilinglar mayga ma alif sukunda ko'rinib qoldi amaliyotda ma alif keyinda tagida hamza bor ma bu alif emas hamza kasra i deymiz mana ma alifning tagida hamza bor shundaymi hamza kasra i fa i shundaymi hamza kasra i
معنى فا فتحة ألف سكون دب ما همزة تشنب قاس بمين شو ما هو همزة فا فتحة فا همزة كسرة كاين نون شد كلينا شد اللي كارب قاس قيتي وتمتوق همزة كسرة نون شد إن فإن نون فتحة لام سكون نل ما ألف شوف بالله ما يادك اللام ساكن لك كلده ما نون ساكن لك لامغا ما يادك لامغا بيواصل لك تيتمز ما أوتردك ألف شوف بالله نون فتحة لام سكون نل فإنل نون شد لك كلده دماغ غن قلم دوق فإنل جيم فتحة نون شدة جن نون فتحة نا جنة تا فتحة تا جنة فإن الجنة demek mayada musho jumlada ikki yad xunni bor mayad bir nun shaddi keldi mayada nun yana bir tashdid keldi fa innal jannata unda bo'lsa qarindoshlar oxiridikisini men o'zim o'qiyman aldirmay o'qib birma o'rganuvchi qarindoshlar yaxshi anglanglar keyinimdan yaxshi manga akshib mashq qilinglar men qaranglar shaddalik arab va sakinlik arablarga alohida diqqat qilamiz. Shaddalik arab va sakinlik arab qatimiz. Shundaymi? Lam kasrali ha dhamma ba shadda hub li hub ba kasra lam sukun bil li hubbil kha fatha ya sukun khay را كسراري خيري لحب الخير دوسا ينسى همزة كسرائي ذا الفتحة سين شد ذس إذس سين فتحة س ميم فتحة ألف مد ما سما همزة ضمة نون سكون أن إذا السماء شين فتحة قاف شدة شق شين فتحة قاف شدة شق قاف فتحة تسكون قط إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت مش بنش أقيم زمان ما يعني دقت قلنا كاين ديكسي ما يديك تشوف كي تلقى نعرف ديك دقت قلنا لا ما يديك ألف ما يديك اللام لا براق تشوف قلنا شنو ما طا شدوا ميمنا براق لام طانن شد زيك خاتمز ميمنين كاين ديك ما ألف ما أطرد ألف ما لا ما مسج تشوف قلنا شنو ما ميمنا فتحانة براق لام طاقة مزازير ميم فتحة طا شد مت ميم فتحة طا شد مت طا فتحة ألف سكون طا مت طا را كسراري مت طاري قاف ضمة نون شد قن مت طارق نون فتحة جيم سكون نج ميم ضمة ثا شد مث نجمث ثا فتحة ألف سكون ثا قاف كسراقي ثاقي با ضمة بو ثاقب مت طارق النجم الثاقب مت
الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب. Buni o'qigan chog'imizda mayadagi nun tashdidlik keldi. G'unnisiga diqqat qilamiz. Mat tariqun najmus thaqibu. Shunday bo'lsa inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Keyindikisi mim kasra nun sukun min. Shin fatha ra shadda shar. Min shar. را كسرة لام سكون ريل من شر واو فتحة سين سكون وس واو فتحة ألف سكون وس سين كسرة لام سكون سل وسل خا فتحة نون شدة خن نون فتحة ألف سكون نا خن سين كسرة سي خناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. Bugungi darsimiz o'sha yerda oxirlashadi. Inshaalloh keyingi soatlik darsimizda ko'rishamiz.